Oy, Jimmy, niya ba't ikat mga lutok nga sige antay tatanga malam? Nungay kwa. Kaya't mo ba jay torta nga pake alamera? Sikas lang nga kaarubat nga pakibiyangan na amin nga issue iti Facebook. No umastakat kasla nga iskolar wala kasla nga valedictorian dito University of Facebook. Kuna mabalin mat nga kwa jay kaldireta nga daldalera. Ang kasadagi ni chismo sa nga tingiwat dakat sa nga hintag nga ubot tiba ka. Among day, amin na lang nga makita dakat apalanda. Diyangay ko dagi mahilig nga agpost no mapanda ija restaurant nga nangina. Tapos amin lang nga baro nga gamit dakat i-post dia. Tapos captionan dia kano, feeling blessed. Ngam actually, hanggayam nga agbaybayad ti utang na. Kung daw pa yung timata diag sinsingir kanya dia. Imagine, socially ra nga utang gira. Dagita ti minyok, agpili kano ay nadita. Anya? Pakiulit man? Ay nako, Ginny, pang-ulang kansa. Is like Leos nga talaga utak mo ngay? Kay bagbaga, anya nga sigati kayat mo. Jay torta nga pake alamera. Uno jay kaldereta nga daldalera. Tilapia na lang kaya. Tilapia? May katoy, ag kayang katoy ta itono. Aray? No kaya't mabalin mati ang palaya. Among ti ang palaya tagtakan lang nga masidya. Nagbalin pa yan og ugali dia. Among arkaro dagi adati juwa dia. Kakaasi api man dagay gay-gayam dia. Oray 10 years nga napalabas ungkatan dia. Santo dia mangat apa. Andangan nga maawatan di babagat English nga. Your past is yours. My past is mine. The future is ours. Kas jay, past is past nga ron. Ordo kayat mo, lutuwak jay specialty nga seafood. Jay crab nga ada mentality na. Ito crab nga dahito kat menu dahito tita tao nga madida nga ag-progreso ti padada nga tao. Kaya dito awan ti maarami danda nulakit di guyo danda ti pada nga tao pababa aging gana nakatugaw ijay daga. Awan natin maarami dyan, imbis nga asikasuan dyan sarili da nga pa ng progreso, mas kayat dia pa nga buy-buyaan dia ka nga bumagbagsak, tapos maragragsakan dia, imbis nga tulungan dia ka. Imagine? Ay nakit di dyan, ingkakit di dyan ta asikasuan ni Cardo. Tasyak ti bahala dito yung kitchen. Hi, Cardo. Cardo, pag-amping permisin mong trabaho. Barkada? Cardo, mag-iingat ka lagi sa trabaho. Pangako ko na lagi kita ipagdadasal. Ingat ka dyan palagi ha, huwag mong pababoyan ang sarili mo. Pakikumusta na lang ako sa nanay mo ha. Sige, nandito kasi ako, bumisita ako kay Ginny eh. Pag-amping, unta, malipyan ka kauban si Jenny. Nga siya, sige, bye-bye ha. Ingat palagi. Okay, bye-bye. Bye-bye.